Dolaskom Rimljana na naše prostore počeo je i užurbani proces izgradnje naselja. Jedno od posebnih kategorija predstavljala su i rudarska mjesta koja su zbog proizvodnje novca i oružja imala presudnu ulogu. Naselje Gradina kod Sasa u blizini današnje Srebrenice predstavlja najpoznatije i najrazvijenije bosansko-hercegovačko naselje rimskog perioda. Prilikom iskopavanja pronađen je veći broj objekata, od kojih se posebno ističu kurija, tribuna i veliko rimsko kupatilo. Pored navedenog pronađen je i trg, mnoštvo ulica, gradska vijećnica, sudnica, sistem centralnog grijanja, podno, vodovod i kanalizacija. Zgrada sudnice posjedovala je centralno grijanje po sistemu sprovođenja toplog zraka ispod patosa i uz zidove, što je predstavljalo jedno od najvećih tehnoloških dostignuća tog vremena. Najveći objekat bio je javno kupatilo sa 45 većih i manjih prostorija, koje su bile grupisane u dva odjeljenja za muškarce i za žene. Zgrada je zagrijavana hipokaust, rimski sistem zagrijavanja pomoću kamenih stubova, koji je bio u stanju da zagrije gotovo cijelu prostoriju. Kupatilo je posjedovalo prostoriju za komuniciranje i duže zadržavanje, slačionicu za preslačenje, otvoreno dvorište sa krovom, šetalište, restoran i kuhinju. Možemo slobodno reći da je u današnjem vremenu ova građevina podsjećala na spa centar. Pored navedenog kupatilo je imalo i prostoriju za masiranje i za upuštanje u hladnoj vodi. Kurija je također vrijedna spomena. Zgrada je bila veoma masivna i otvorena prema forumu. Ispred građevine su stajali žrtvenici posvećeni rimskom bogu Jupiteru i domaćem geniju, govornice, parkovi i brojni drugi spomenici. Istočno od kurije nalazila se sudnica, pravougaonog oblika sa 6 prostorija. U 3. stoljeću, to jest 274. godine, prokurator Valerije Supera je napravio veliku gradsku pijacu koja je oštećena u požaru. Zbog izuzetno važnog položaja i razvijene rudarsko-metalurške industrije, antička Srebrenica je bila u stanju da odvaja svoje prihode i za pomoć drugim mjestima, kao i da se uzdigne pravu metropolu tog vremena. Dokaz bogatstva Domavije leži i u podatku da su brojne građevine bile ukrašene lijepom dekoracijom i konstruktivnim elementima. Sudeći prema bazama i brojnim nalazima, možemo zaključiti da je Municipij Domavija svoj potpuno razvoj doživio u periodu kraja 2. i početkom 3. stoljeća. Prema određenim pretpostavkama, Srebrenica je u to vrijeme imala oko 3.500 stanovnika, što ju je svrstavalo u jedan od najvećih gradova ovog dijela rimskog svijeta.